Kardom, Nili Karbi Birta Thanbang, Samisonaris Rohangpi. Aprangsi Birta Tepi, Arjuik AGP Difu District Committee atumpen Assam CM Apan Parong Sipinpur Alo Karbi Anglong DC Arideng Kepajir. District Primary Education Department pen supply material amo kebangwe. Karbi Language Teachers Association atumpen dharna kangni la pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Apan Pinpur Alo Kepajir. Non-Arjuikta Birtang Tonpen. Assam Gana Parishad Difu District Committee atumpen Therini Pai Great Rock Arni Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hematheng no Dharna Kangni Lapen Pinpur Alota Assam Chief Minister Apan Panong si Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Kepajirpon. Sila patharlong asu asai hem kipri lapen bang so asai long kachumosoy lapen kachurung vegabang punikil Bharat Bengali udhasta Samabay Samitia Maipu Subot Biswas upon Prabjin Pen Kangsai Patinat Nangchi Po Kemang Pen Lapen 2016 Ningkan NRC Aputak Hei Hui Pen Terini Pai Great Rogarni Ada Porpai Keba Por Malom Pen Anerdo Porpai Sia Poran Assam Gana Parisad Dipu District Committee Atum Pen Dharna Kepadupon Lapen Pinpur Alo Sitame Assam Chief Minister Sarbananda Sonowara Pan Panongsi Karbing Long Deputy Commissioner Arideng Pajarpon Labang so dharna kangni Lapen Pinpur Alo Kepajirpon Ajay Megalong AGP Dipu District Committee Maipu Samsing Pro AGP Dipu District Committee Chunbang Mohit Hajurika Pen Chinglok Ongdung AGP Song Lapen Abang Pubang Piatum Chitong Dun Renti যদি তেওঁ অতিগ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কি পৰিস্থিতি হ'ব সেইটো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতহে আমি সেইখিনি ক'ব পাৰিম আজি এই বিষয়ে আপোনালোকে কাৰোবাক মেমৰেণ্ডাম চাবমিট কৰিছে আমি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ Karbi Anglong Angkang Luka Charlie Ausomara Tumapan Kangni Kipa Mesenji Apan Pura School along Tin Apanta Dex Bench Pen Cheng Lokitok Adim Mate Blackboard Pen Asonson Ahormu Ron Ponlo Bangso Supply Ahormu Amo Kivang Vesi Thondamlo Lumbajong Block Primary Education Officer Tihek Pen LB PEO Angkang Arlo Kedo Lower Dilaji LP School Teachers Gathering Center along Kadukave Hum Inkoira Nerkep and School do Sitame Bangsuang Bongpen Dex Bench Nangkele Abangke Hum Pokep Ansi Nangle Chot Lasi Kachetak Nang La Anchot Takalisi Blackboard do Ansitame Kanghang at Side Cut News Channel Appearanke Ratis Rong Parlapen Mohor Kenep Abang Stephen Teron Pen Birtanang Pale Tangti bang supply material kumatsi ke thondamlo bangso hormu ke thona bangki dipu along P Rikejor Sarada Kulada Hempu Monus Agarwar Lapen Biswakarma Enterprise Hempu Komal Jane atum henlo Birta kelong pon atengke bangso Dex Bensky Nini ni thomkang nilo pulote ke henolo pusi nang pachinidon Lapen kitab file ke piamasang mati rek setami pakni pakhom ke patlote kachikidu weng puta ng pachinidon tangti lapuson na sai kioy contractor banghini apan langding poman District Primary Education Department hinpen Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Longhang kaning jever Quality Education ke lapo henloma lapen lahay ke hino hormu ke thonda maputhak Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Longhang ahin pen langding poman jongsi langding pulote Karbing Long along Quality Education dojima Contractor Monus Agarwar Lapen Komal Jane Apan Lapuan Sitang Kakejoy Pachupona Red Puma Difuru Samson Singh Team Memorial Park along Terini Pai Great Rock Arni Karbi Language Teachers Association Atumpen Dharna Kepadupon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Apanta Pinpura Lo Kepajirda Karbi Language Teacher Association Atumpen Terini Pai Great Rock Arni Ru Samson Singh Team Memorial Park along Dharna Kangni Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arwedengta Pinpura Lo Pajirpon Karbi Language Teacher Association Atumta Pinpura Lo Pajirpon
Pinpura lolong alang pen ke jong pon ke Prabjun pen Karbi language teacher lapen Karbi medium teacher anghoy ligure rice nangji. University ang deng anta Karbi language apan MIL deng ponangji. Chekloy John anong nam sika Suri Krepho an piponangji. Pupen Chinglok ongnu kehang pon padu. এই কাৰণটো আমি 2007 পৰা আমি কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে সেই এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো এতিয়ালৈকে আমি 10 বছৰ হৈছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ কাউন্সিল ফালৰ পৰা বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পৰা আমি যেটো পাৰ্মানেণ্ট ৰেগুলাৰাইজ এতিয়ালৈকে আমি মানে আগবঢ়া নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া মানে আজি মানে এই ধাৰণাটো আমি পাতিবলগীয়া হৈ গৈছে আমাৰ সালাৰি বৰ্তমান 8000 পাই আছো আৰু যিবিলাকে টেট টিচাৰ আৰু অন্যান্য কন্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত যিবিলাক টিচাৰ বা বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ দেন 15000 পাই আছে আমাকো 15000 দিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ লগতে এক নম্বৰ আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ যিটো পোষ্ট চেংচন হ'ব লাগিব চেংচন পোষ্ট হ'ব লাগিব আৰু MIL পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব চৰকাৰে অনতিপলমে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে কাৰ্বি MIL পোষ্টটো চেংচন কৰিব লাগিব Kangsam nanil tumhan na ilom sunang ba joini sunhan surihini salary pen harut chok nang ba sin surihini ra harut chok anil nang pabarlo office tame non an pini tanil tum nang chak teng penil than khang nang pipi ajas nil tum pini an bang ki ningkan kep ke chok lo pen future mate ifrang ke bang je phan thang ta kabi ingthai dang je thailong sin tum puthot pini ason pini bazi si anapor dharna kang ni pesil tum government phan je nil tum isi warning mate ke thera system dola je nil tum man Prabjin pen state gov tanon BJP government law that council tami BJP government law Prabjin pen than thir thip ang hoi nang PG fancy lapen thir thip thek thiang ko tami nil than chelon chil salary tet non la tumalang litum 2012 RTE aronang klang det pen tet na teacher tuman mangke non anta surikrip hoke abadlo office tami nil tung 2007 mate RTE awahana thek thiang ko pen appointment ang pitum litum non an mangke suriner ke ban chudeng nang gom nang nil tum kisung pen chenglok kado ka problem nil tum dupiglo West Karbi Anglong Ahawar Kheroni Southern Range Angkang Range Forest Saikam along Achokomara tumpen Arniwanga son thak patrolling kedam ahut Assam Meghalaya ahoy along pen chelong ehai kelongpon Southern Range Kheroni Angkang Range Forest asai kamatum pen Arniwanga son thak si patrolling kedam ahut jirikindeng pen damchot Assam Meghalaya ahoy along Forester Forest Guard lapen Home Guard atum thengpi ke krep arki arjulong si adungan palidamlo lapen thengpi kang hu atum aphan ke ne ingnang dunlong leseta chelong ehai theglong si forest achoka mara tumpen range forest office along an one dead lupusi kat news channel apherang ke pen forest achoka matum aphan karju panahut nampachini dun তেনেকুৱা আমি দিল্লী কণ্টিনিউ পেট্ৰলিং কৰাৰ সেইবাবে আমি মৌ দুটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ long nang Meghalaya lapen Assam border along Koson besin long jadi tumna pu petroling la ku dambom lo kada we stop pen hom guard pen dambom mosi long adim lang la pu tine elo 3 ঘন্টা ne tumna son embos lo dolo ni tum dolo dol time ne tu api thengpi ekreba ki asona bilong masi ni tum adungan pu ji kom dam amase muni tengke majok ta ave machlong hai bani tu seklong masi lai hai chelong mani tu mani jalo Pinia birta bangela pon sikang toniglo langi bom thakat news channel dume thakme kurang 2